turi hano mu buryo bwo kwishimira amasezerano yabaye hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihe cy'imyaka myinshi aya masezerano twari tuyategereje mu buryo bwo kugira ngo turebe nimba twakemura amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihe kirekire koko gishize dushaka ngo ni gute ibihugu koko byabana mu buryo bwiza. Ubwo munsi rero byabaye, ubu ni ubwa nyuma utazabasha kumvikana ndetse agakurikiza aya masezerano, itegeko rizaba rizamuhana. Reka twizere ko wari ubwa mbere ari n'ubwa nyuma ndetse mugiye gutanga amahoro muri Afurika. Iri ni ijambo rya Bwana Donald Trump ayihanangiriza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kongera gushotora u Rwanda. Ibi kandi turabikurikiza n'amakuru yaraye ari kuvugirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ikaze mu makuru agezeho ndetse na update bihinduye isura mu mujyi rwagati Uvira. Ibintu byakaze, isasu riri kuvuza ubuha. Ni nyuma y'amayeri akomeye cyane ari gukorwa na FARDC ndetse n'abawazarendo. Amakamyo agera ku 8 y'Ababirigi ubwo yatambukaga ku mupaka wa Kavimvira uhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi baturikijwe. Ni mu gihe kandi nanone imirwano irakomeye cyane muri Gorokoma ya Rukombo, aha ni muri Rucoro mu birometero 2 uri kugana ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Bikaba biri kugaragara ko abawazarendo bakwimishwaro ndetse bahunza ibitero bya M23 bagahitamo kwambara imyenda y'abasivile, bikaba bari kugaragara nk'abaturage. Aba imirwano yakomeje kwibasira ibice bigiye bitandukanye mweso ndetse abaturage bikaba biri kugaragara ko bari kugenda bari guhungira mu duce tugiye dutandukanye. Nyuma y'ubwicanyi bwakorewe mu Minembwe bukibasira abanyamurenge, M23 ifatanyije n'abanyamurenge bakaba bisangiye neva mu Burundi. Intasi za M23 biravugwa ko kugeza kuri ubu ngubu zikambitse ku butaka bw'u Burundi mu kubasha kuba bakwihorera bitewe n'ibikorwa FDNB yakoreye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byibasiriye abasivile bugashira n'ubuzima bw'abaturage mu kangaratete. Ibi kandi nanone turaje tubisesengura. Perezida wa DRC Tshisekedi akaba yikoze mu mitane n'imikoshi, akavuga ati ko amasezerano yabereye muri USA ashobora kubahagarara ndetse yongeye kwibasira u Rwanda cyane bikomeye cyane. Akaba yanavuze ko ibi bintu byose biri gukomeza kubera mu burasirazuba bwa Kongo agiye kuburyoza Repubulika y'u Rwanda. Ibi byavuzwe na Tshisekedi ko agiye gutera u Rwanda mu buryo bweruye, nabyo turaza tubivugeho. M23 yatatse Katana Karamba, aha ni mu nkengero za Kavumu Airport. Wazarendo bo bakaba bahunze ndetse bakaba bataye ibikoresho. Mu gihe kandi Warikare na Masisi umuriro wase, isasu riravuza ubuhuha. Kavumu yafashwe, isasu riri gutogota, imirwano tukaba turinjira muri operation ihambaye cyane n'ibikorwa bya gisirikare bikomeza gukorwa na FARDC ndetse n'abazarendo mu rwego rwo gukomeza kubangamira M23 mu buryo bwo kuba yafata utundi duce n'ibikorwa by'umwihariko byimbitse M23 ikomeje gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha hari hagaragajwe ko M23 yujuje urugomero ndetse igiye kubaka ikanavugurura iki kibuga cy'indege cya Goma ndetse ikaba inagiye kubaka urukiko mpanabyaha haba ku basivile ndetse no ku basirikare. Ububirigi kandi burasubiriye. Intasi ndetse n'amakuru ari kugenda aturuka hirya no hino biri kugenda bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yongeye kuzana abandi bacanshuro mu by'ukuri baturutse mu gihugu ca Vietnam. Aba bacanshuro bakaba baje kwiyongera ku bacanshuro n'ubundi bananiwe bakwiye imishwaro bakubiswe na M23 b'abanyekolombia bamaze igihe kitari gitoya muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
amakuru yacu tugiye kuyava imuzi tuyave imuzi n'imuzingo nk'uko bisanzwe ni ku mutekano, politike na demokarasi. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri umuyoboro, reba hasi ukore ku kamenyetso gatukura, iyo ni subscribe, ukande like kandi ukande na share, udusharinge no ku bandi bantu. Nyaboneka aya makuru ntuyihererane mu gihe kandi nawe waba uri musha nawe bikorotyo. Turagushimira wabikoze, komeza ukande like kandi unasharinge, amakuru yacu agende agera hirya no hino. Tugarutse muri update zigezweho, ihangane rwose tubane muri iyi minota irashika muri 15 ndabamaze kukuvira imuzi n'imuzingo aya makuru yose, ndetse by'umwihariko n'ibikorwa bya gisirikare. Turinjira kuri operation y'urugamba yakozwe na 23 mu ijoro ryakeye. Ibintu byose ni hano uri bubyumve ku muyoboro mugari. Ikaze. Isasu riravuza ubuhuha. Aha ni muri groupement ya Rukombo mu mande za Rucuro, bikaba mu birometero 2 ugana mu ishyamba rya Kauzibiega, bikaba mu kilometero 1.5 ugana kuri airport Kavumu. Ibi akaba habereye imirwano ikomeye cyane, abaturage bakaba batangiye guhunga bagahungira mu gace ka Mweso ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye turi aho hafi. Biravugwa ko aba wazalendo bakwimishwaro bagata imbunda bakazita hasi, ndetse bakaba bari gukomeza kwivanga n'abaturage mu buryo bwo guhuga. Ibi bikaba biri kugora mama 23 mu buryo bwo batandukanye umuwazalendo n'umuturage, bitewe nuko n'ubundi izinyeshamba kwari kuyobya uburari, kwari kugira ngo babone ukuntu barasa mu mujyi wa Uvira. Inyeshamba zaturutse mu ishyamba rya Kauzibiega n'ubundi by'umwihariko nani FDNB ifatanyije n'abacancuro baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo n'Abavietnam basha kugeza kuri uyu munsi kuri urugamba, ndetse bivanzemo n'ubundi n'Ububirigi. Bikaba n'ubundi bari batatse umujyi wa Uvira bashaka kugira ngo bidasubirwaho bawugenzure bonyine. Kugeza kuri uyu munsi Uvira ikaba yafashwe bitewe nuko aba wazalendo bakubitiwe imishwaro. Ibi mama 23 yabimenye kari amayeri, bitewe ko izi ngabo zaturutse mu ishyamba rya Kauzibiega zagabye igitero mu mujyi wa Uvira, bityo bikaba hari kubarurwa abasirikari bagera kuri 88 bafashwe mpiri na mama 23. Iyi mirwano ikaba yatangiye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yazanye imodoka zigera kuri 17 z'umufaru ndetse no ubwoko bwa mafuso yarapakiye abasirikari bagiye batandukanye agera kuri 20, akagenda aparika mu bice bigiye bitandukanye, Rutembo, Rubirizi, ndetse aha hose akaba ari kugenda hari utudefense tumaze igihe kitari gito twihishwagamo, bwihishwa tw'abawazalendo ndetse n'abasirikari b'Abarundi. Iyi mirwano yabaye hagati ya 23 ikaba yari imirwano karundura, bikaba biri kubarirwa ko hamaze gutangwa ibitambo bikomeye cyane. Aba basirikari kandi baturutse muri Vietnam bakaba bari kugwanisha intwaro ndetse na drone ziri mu bwoko bwa F-27. Izi drone kandi zikaba zireherekezwaga n'ibisasu. Mama 23 ikaba yakoze ubwirinzi bukomeye cyane nkayo ya ntwaro ishanya F Dragon C, yakaba yari kugenda irazimya misile zigiye zitandukanye. Aba bazalendo kandi bifatanyije n'aba bacancuro b'Abanyakolombia n'abiyahuzi, ibyo kuvuga ngo harimo abasivile, harimo iki ntabwo bibareba. Basenye inzu iri mu birometero 2 y'umuturage bita Kabanda, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru African Intelligence. Ibi bikaba byatumye n'ubundi imirwano iyi ngiye yari iri gututumba imeze cya nukwari kugira ngo Ababirigi batambutse zahabu, nk'uko biri kugenda bikomeza gutahuzwa ndetse bigatohozwa n'intare za mama 23 n'ubundi ku mupaka wa Kavimvira. Ahangaha ni mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba mu masangano n'ubundi y'agace muri teritwari ya Ruhama, aho ingabo za mama 23 zikambitse. Hakaba hari hashaka kunyuzwa amakamyo apakiye zahabu z'Ababirigi. Izi zahabu zikaba zari bwinjirire ku kibuga cy'indege cya
ca Bujumbura akaba ariho zari gupakirirwa. Ibi bikaba byabujije n'ubundi ko abasirikari b'Ababiligi batambuka. Ububirigi bwasubiriye mu kurasa mu 23 mu mirwano yakomeje gushamiranya muri uyu mujyi wa Uvira. Ibintu byadogereye kugeza kuri uyu munsi, ariko 23 ikaba yabyitwayemo neza ikoresheje intwaro zigiye zitandukanye no mu buryo bw'ibitero by'indege. Uvira ikaba iri kugenzurwa n'ingabo za 23 ku buryo butoroshe. Matekwa z'u Burundi zikomeje kugenda iziyongera. Evariste Ndayishimiye akaba yatangaje ko atarakomeza kwihanganira ko aba basirikare bo bakomeza gukubitirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arakora iki? Byose reka tubisesengure twifashishije ikiganiro Evariste Ndayishimiye yagiranye n'itangazamakuru ya televiziyo ya Bujumbura. Akaba Evariste Ndayishimiye yabajijwe ku bijanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo akaba yavuze ko igisubizo nta kindi ari ukurasa ku Rwanda. Uyu mugabo kandi akaba yakomeje abazwa n'uyu munyamakuru amubazaga, akabazwa nimba koko ibyo u Rwanda ruvuga ko hamaze igihe kinini FDLR zitorezwa mu gihugu cye, nkuko koko nimba koko byaba ari ukuri. Uyu mugabo akaba yatangaje ko yasizinye amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kuba bafatanya n'ubundi babinyujije mu muryango nka SADC ndetse na EAC bari bahuriyemo muri icyo gihugu. Uyu mugabo yakomeje atangaza ko mu bihugu byari bigomba kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rugatangaza ko barutereranye mu buryo bwo gukomeza gufasha uyu mutwe wa FDLR kuri ubu ngubu ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeye kandi wagabaga ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Kuba uyu mutwe wa FDLR ukomeza gufashwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikimenyetso cyari gifatika ko n'ubundi bashoboye kwifasha. Ibi bikaba byaratangajwe n'ubundi na leta y'u Rwanda. Mu kiganiro n'itangazamakuru uyu mugabo akaba yakomeje agira ati, twasinyiye amasezerano y'amahoro ndetse ko tuzafatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Rero kuba igihugu cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi FDNB cyatanga imyitozo cyangwa se amahugurwa ku basirikare b'Abawazalendo cyangwa se FDLR, ndumva nta kibazo kibirimo. Leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bakaba bari barahuriye Washington kuri 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Repubulika zombi zikemeranya ko zigiye kurandura uyu mutwe FDLR ndetse bagafatanya no kuba bagarura ituze muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi akaba yatangaje ko iby'amasezerano ndetse n'ibiganiro by'ubwumvikane abivuyemo, ahubwo agiye gutangiza intambaro ku mugaragaro. Uyu mugabo ni nyuma yaho atorayo bitewe nuko ari kugenda agaragaza ikinyabupfura gike ndetse no gukomeza kumarira abantu ku icumi, harimo no kuba yaragerageje gufunga abajenerali bagera ku 8 ndetse biri mu kuvuga ko ari we wanishe mugenzi we bita Generali Chiwewe. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zikaba zazengurutse parike ya Kahuzi-Biega iri gukomeza kuba yavamo ibitwaro bigiye bitandukanye. Uvira havumbuwe ibitwaro bya FDLR ndetse n'Abawazalendo. Sitoke y'ibitwaro bya Wazalendo bigizwe na mabombe za mashini gane zo kubweko bugiye butandukanye ndetse na drone n'indege zihambaye, ikaba yafashwe na 23. Ibi bikoresho kandi bikaba byagaragaye ko Abawazalendo badafite ubushobozi bwo kubikoresha, ahubwo byari byazaniwe mu by'ukuri aba bacanciro baturutse muri Vietnam. Kugeza kuri ubu ngubu bakaba barkwiye imishwaro. Ibikoresho kugeza ubu ngubu bikaba biri kugenzurwa na 23. Leta ya Amerika ikaba yiyamye Perezida Felix Antoine Tshisekedi gukomeza kurasa ku mutwe 23. Ibi bihabanye n'amasezerano y'agahenge bari bumvikanye. Perezida Donald Trump yagize ati, u Rwanda rugomba gufatanya na DRC mu gukangana n'ibibazo ndetse bakabafata gukemura ibibazo by'ibihumbi n'ibihumbagizi biri gukomeza ubuzima bwo gushyirwa mu kangaratete muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanagomba gusinya kuri yano masezerano agomba kugarura amahoro. Iri ni ijambo rya Bwana Donald Trump
yavuze ko ndetse anashimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kumvikana n'u Rwanda. Mu by'ukuri yavuze ko ari itegeko, atari mu buryo bwo kuba babikora ku bushake, uzanga kugaragaza cyangwa se kagaragaza ko abangamiye aya masezerano ya hagati ya DRC n'u Rwanda bo kuba bakomeza kurandura uyu mutwe wa FDL ndetse no gufatanya kugira ngo nk'ibihugu bihana imbibi bigarure umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hibahirizwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Aho yavuze ko ibihumbi n'ibihumbagize bakomeje kugenda bagwa mu ntambara z'amaherere ndetse bazira ubwoko bwabo, bazira abo aribo, bazira ko ari abanyarwanda cyangwa se bakazira ko wenda byebura baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye mu buryo bw'amatiku bw'aba perezida b'ibihugu by'abaturanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda igaragaza ko mu by'ukuri idashaka kumvikana n'u Rwanda na gato. Ibi bikavugwa bashingira ko u Rwanda barubeshera ko rushobora kuba rufashe umutwe wa M23. Ibi kandi bikaba byarahakanwe ndetse bigashimangirwa ko atari byo n'ikinyamakuru African Intelligence, aho cyagiye kigaragaza ko uyu mutwe kuba bawutekera ko ushobora ku bushobozi bw'intwaro, ibi bikoresho byose uyu mutwe ufite bigurwa n'abasirikare n'igisirikare cya FARDC, ariko mu by'ukuri nyuma bakazaja mu mirwano yabahuza bakabita. Nk'ubu ngubu muri operasiyo ihambaye cyane yabereye muri Uvira rwagati, hafashwe ibikoresho bitandukanye birimo indege za gisirikare, amadrone ndetse na za misile n'amagrenade n'ubundi yari buzifashishwe mu kuba ibi bitero bya Wazalendo na FARDC ndetse na FDNB n'abacancuro bazanye bakaba bari bizifashishwa mu bitero byo kugabwa kuri M23. Ubu tuvugana ibyo bikoresho bikaba biri mu biganza bya M23. They know your name. They know that our president named President Trump is working hard to finally bring peace to the country. President Trump ukora bikomeye cyane kugira ngo ubashe kuba wagarura umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese koko niki uzakora mu buryo bwo kuba gutegura ejo hazaza h'igihugu cya Kongo? Felix Tshisekedi uyobora demokarasi wa Repubulika, ku gitekerezo cyanjye ntabwo ashoboye kuba yafasha abaturage kugira ngo babashe kuba babaho neza. Mu by'ukuri imyaka myinshi isize abantu bapfa, igihugu cya Repubulika ya Kongo kiri mu mashamirane n'imitwe igiye itandukanye, habirimo n'umutwe wa M23, abantu bagakomeza kugenda babipfiramo. Ese niye potential ugiye kuzana, n'ubuhe bwenge ugiye kuba wafasha DRC mu kugira ngo nka President Tshisekedi umuhe igitekerezo cyo kuba yagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Icyambere ni buryo bwo kuba ubaje ikibazo mu buryo bwumvikana. Ndagushimiye cyane mu buryo ngiye kugusubizamo gukurikira mu magambo akurikira. Ubaje ikibazo neza kandi uri mwiza, urakoze cyane. Maze imyaka 10 mu kinyamakuru. Murakoze cyane mu buryo bwo guhura nawe. Ariko mfite ikibazo kimwe, Mr. President Trump. Twabonye Repubulika y'u Rwanda ndetse na DRC bahurira muri United States, baje kuganira ku kibazo cyabo ndetse bari bafite n'abahuza nka Perezida wa Angola. Turi hano ku celebratinga amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, mu buryo bw'amasezerano bagiye gusinya kano kanya ashingiye ku mahoro agomba kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni amakimbirane amaze igihe kirenga imyaka zirenga 10. Aha Bwana Donald Trump akaba yakomeje agaragaza ko mu buryo bwo kurandura iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuba baha aka karere umutekano by'umwihariko mu buryo bwo kwirinda intambara z'ibihugu mu buryo bweruwe, nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kumva ndetse
kumvikana ikumva ibyisabwa ndetse ikagerageza gukora 85%. Ese koko uyu mutwe wa FDLR bazawurandura cyangwa nibo bazawurandura? Ese iyi mirwano yo M23 yabereye muri Uvira iri gucura iki? Byose uzabyumva hano ku Muyoboro. Amakuru yacu nakagaruka, murakoze cyane. Bye bye.